Assalamu alaikum туугандар. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Нокат району Арал мал базар туугандар. Азыр ушул жердеги эркек торпоктордун, саан уйлардын, торпоктордун бир катар бааларын билип беребиз туугандар. Күнгө 18 март туугандар, среда. Катталбагандар болсо катталып туугандар. Ой пикириңиздерди калтырып, лайктан баал чайтып басып туугандар. Колдоп кетиңиздер туугандар. Ушул бука сатылды туугандар. Баасы канчага сатылды ака булар? 136 миңге. 136 миңге сатылды. Жашы кандай? 2 жашар болот. 2 жашар болот. Полторашка экен туугандар. Мындайча айтканда полторашка. Канчага сатылды дедиңиз? 136. 136 миңге туугандар. 136 миңге сатылды. Туугандар мындай баягы букалардын дагы эмелери бар экен да. Породаларчы Грейпфорд дейт. Грейпфорд дейт. Булардын жашы кандай экен? Ача 1 жашар. 1 жашардан туугандар. Ушул баа болуп атат. Канча баа болуп атат? 325 миң. 325 миңге эко? 325 миңге баа болуп атат туугандар ушул. Бул баягы ангустарга да окшоп кетет экен да туугандар. 1 жаштан экен. Бияк баа болуп атат туугандар могул жактачы. Ше бука сизге караштуу? Канчада атасыз баасын? 250 миң. 250 миң деп атыр туугандар. Ушул буканын баасын. Канча жаш болуп калат бул? Жашы бул жашын бул агам алганбыз дейт. Жашын билбейм дейт тууган дейт. А бул приблизительно 2 жаш дейт да туугандар. 250 миң дейт. Ше бул буканын баасы канча экен? 180 а? Туугандар 180 миң дейт ушул буканын баасы. Жашы кандай болуп калат? 2 жаш экен туугандар. Базар берди ака? Канча? Базар 160 миң берди туугандар ушул букага. 160 миң. Ше буканын баасы канча экен? Билбейм. А сиздики эмеспи? Туугандар 160 миң кеми бар экен. Жашы кандай болуп калат? Билбейм, ошону билет. Ошо чачы жок, келди экен. Досуңардык экен да, короче. Туугандар мына баасы базар берди берилек. Базар берилек экен, а? Ше букалардын баасы кандай экен? 3 а? 3 баш а? Эко. 140 миңден туугандар ушул эко. А мына наркы 3 баш 140 тан дедим, 130 а? 130 миңден. Базар берди? Мына эконун 121 миңденби? Ушул эконун 121 миңден сурап тур туугандар. Мына. Көрсөңүздөр, 121 миңден сурап тур. Мыналарга бербеди базар. Ушуларды 140 миңден деп атыр. 140 миң да болду, 130 миңден туугандар. Ше буканы канча деп атасыз? 112. Алдыңызбы? Туугандар ушул буканы алып тур 112 миңге алып тур. Бунун жашы кандай болуп калат? 1,5 жаша, полторашка туугандар. 112 миңге алып тур полторашканы. 155 kalındı, erkek balasında ne? Tuvandar 155 mingge alınıptır. Erkek balası erkek eken tuvandar. Bu kançançı balası olup kalat? İkinci balası. Balası ikinci balası değil tuvandar. Az daha boz okşaydı ha? 3 son payda ver şey tar, ver. Ağama 3000 son paydasını berip atıp tuvandar berip eptir. Aka bu yeni balanız kançadan eken? 165 ming ha? 165 ming eken tuvandar. Bu kançançı balası? İkinci balası eken. Tuvandar 160. Pazar berdi aka? Pazar berili. Kança litre sütü var bu? Mal sizdiki? Mal men alıp satarım. Alıp satarsız mı? Bakam alıp satarken bilbeytken kança litre süt varken tuvandar 165 ming odat. Aka bu ene bala mallarınız kançadan aka? Torpağı mı? 130 mingden ne? Tek zevk eten 130 mingden ne? Karası 150 ming değil tuvandar bunun balası, karışınlı. Ama bunun balası bul eken 150 mingden. Aka pazar berdi berilek mi? 108 ming ha? Buga 108 ming berdi. Kançançı balası bu? Birinci balası eken tuvandar. Bugün pazar kıldı? Pazar verdi buga. Kança? Buga 120 ming verdi. Ne balası karışınlı. Kançançı balası bu? Üçüncü balası eken tuvandar. Kança litre sütü var balık karşında aka? 7 litre sütü var eken tuvandar. Bu yeni bala kança eken dost? 115 kemi var. 115 ming kemi var deydi tuvandar. Balası urgaç erkek? Urgaç ha? Kançançı balası bu? İkinci balası eken tuvandar. 115 ming kemi var deydi. Pazar verdi mi? 100 verdi. Pazar rovna 100 ming verdi. Biraz koşsa beri üretilen deydi tuvandar. Bu kança litre sütü var dost hazır? 5-6 litre sütü var ha? 5-6 litre sütü var deydi tuvandar.
Jelini de görmek kadar bir yana. Ya buna ene bala kança ekan şap? 160 bin so'm. Kanchanchi balasi bu? 5. balası deydi. Onda 165 bin so'mda. Siz bağ vertasiz mi aka? Kança vertasiz? 140 mı son verdi? Ağam 140 bin berip turtu andar şu an. Kançanın tuğan şep? Biz adaş aytып aldık okşayt. Aytem mi? Gülüyordun o. Kançanın tuğan aka? Jetini. Oh, maşallah. Jetini altını tuğan değil. Bu akam sen ıldırak aytып koyup dur. Ya bu kança litre süt var mı? 10 litre var ha. Jelin caman çok güzel. 10 litre değil barkın tuğanlar. Jetini altını tuğan değil. Dost bey yine bala kança kan? Kança soda oldu? 140 da odası. Sizler kançada odasınlar? 140 binge soda olattır tuğandar. Bu akançatın senası bütün 140 binge soda olattır. Bu yakta ağalarım soda kılattır. Hey, balası kançançı balası bu? 6. balası. Oho, erkek kurgaçı bu? Kurgaç ha? Kança litre sütü var? Keske 5 10 10 litre var dedi tuğandar. 4 yerlikten tazaken 140 binge bağ olattır. Ağa siz kançada odası mı? Satıldı. Satıldı. 140 binge satıldı tuğandar. Barakan üzüştür. Şey bu targıl balası mı kança kan ene balanız? Kança bin odası ha? 150 ha? 150 bin. Kançançı balası ol kalat? İkinci balası kan tuğandar 150 bin deydi. Kança litre sütü var ha onun? 4 jelindin taza kan tuğandar. 8 litre sütü var kan. Pazar verdi mi? Kança mı verdi ha? Pazar 140 bin verdi. Tuğandar no mal alındır balası mı? Kança bin balı şer? 115 bin ha? Bu kançançı balası ol kalat? Birinci balası mı tuğandar 115 bin alındır. Şunda kança litre süt bol kalat birinci hem de. 5-6 litre olata 3 litreden 3-4 litre var deydi ha. Birinci tungu çeken tuğandar. Ne balas. 115 binge alındır. Uşul uydağı alındır tuğandar. Kuyruğu karotki 115 binge alındır. 115 binge alındır. Bu yeni bala az kança keşap. Bu yeni bala tuğandar 160 binge. Kançançı balası olup kalıp dost bu? İkinci balası tuğandar. 160 bin. Pazar kaça verdi kan bu var? Arkıl bir tava. Pazar arkıl bir tattaydı tuğandar. Ya bu yeni bala kança dost? 130 bin ha? Bala surgaçı erkek mi? Bala surgaçı iken tuğandar 130 bin deydi. Kançançı balası? Birinci balası kan. Pazar kança verdi? Pazar 115 verdi. 115 bin verdi tuğandar. Birinci tuğu çıkan. Bana emiz bakın nasıl yedi bir anda. Bunlar süt bu rekede. Kaç litre süt verip kalıp bunlara? 3 litreden ha? 3 litreden erteminden 3, geçinde 3, 6 litre sütü var dedi tuğandar. Aka bu ene balan kança dediniz? 160 bin ha? 160 bin dedi tuğandar şu ene balanı. Balası erkek eken ha? Urgaçı. Kançancı balası bu? Ha? Bala ikinci balası eken tuğandar. Pazar kança verdi aka? 148 verdi. Pazar 148 bin veriptir, ağam verip tuğandar. Kança litre sütü var bunun? 10 litre sütü var deyim. Buna jelindenine bir bağ verilmiş tuğandar. 10 litre sütü var deyim. Tuğandar şu menen videomuzu ayaktayız tuğandar. Kimge jakkan bolsa jaktı belgini basıp tuğandar. Kommentari жазып туғандар, ой пікіріңіздерді қалдырып кетіңіздер. Қатталмағандар болса дағы бір рет айтамын туғандар, қатталып, ой пікіріңіздерді қалдырып туғандар. Лайктан бал сайтөле басқачы туғандар, аябайлы. Бірле басып қойсаңдар, кнопкаға туғандар басып қойыңыздар. Сіздердің қатталғаныңыздар, комментар жазғаныңыздар біз үшін мәнілі туғандар. Ассаламу алейкум, үйіңіздерге береке, дағы бір рет тұтқан оразаңыздар қабыл болсын.